Salibonani bathandekayo, siyalamukela esifundweni okhulumayo ngumfundisi uBruce Hlongwane. Lamuhla sikhangela usifundo ngu-8 olesihloko esithi khona duduzekani bantu bami, comfort my people. Zathatha leli thuba nike abafundisi esindawonye esifundweni baziveze. Salibonani bathandekayo, siyabonga njalo kulolu suku uhlanganiso singabaphilileyo okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani Mahlabezulu okhulumayo uMishael Ndlovu wasibeni lokufunda okuhle. Salibonani zithandwa zenkosi okhulumayo ngumfundisi uMlilo. Asikhothamise amakhanda sikhulekeni. Baba wethu osezulwini siyabonga ngothando la ngomsa wakho. Singena phakathi kokufunda isifundo saleli viki. Sinxusa ubukhona bakho, sikhanyisele ilizwi lakho ukuze siphile ngalo, lisiphathise enkambweni yokukholwa, ukuze ngosuku olumasinyane sikuhlangabeze, silethemba lokududuzwa okufaneleyo. Sikhuleka sithembele egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga banali, sithanda ukuthi sibonge uThixo ithuba lokuhlangana esifundweni. Lamhla sikhangela isifundo esithi khona duduzekani bantu bami. Lapho esikhuluma khona ngokududuzeka uNkulunkulu akubisa kithi njengabantu bakhe. Sizafunda indinyana yokwaziwa ngekhanda etholakala ku-Isaiah chapter 40 ivesi ngelika 9. Sizacela umfundisi uMlilo asifundele yona. Ngiyafunda lapha. Khuphukela entabeni ende wena Siyoni. Obika okujabulisayo, uphakamise ngamandla izwi lakho wena Jerusalema, obika okujabulisayo. Uliphakamise ungesabi. Utsho emizini yakoJuda ukuthi bhekani nangu uNkulunkulu wenu. Siyabonga. Nxa sikhangele indinyana yokwaziwa ngekhanda sithola amazwi amahle awenduduzo abiswa kubantwana bakoJuda. Ikakhulu sinanzelela ukuthi uJuda uke wadlula phakathi kokuhlukuluzeka waphila phakathi kokuthunjwa. Ngamafitshane bafundisi ake sithini fahla ngesikutholayo kundinyana yokwaziwa ngekhanda inkuthazwe khona laphana. Mina ngibona isifundo salamhlanje siletha inhliziyo yenkotali. Ngoba nxa ukhangela inkotali yethu le ithi yona duduzekani bantu bami. So namhlanje inhliziyo lapho kumele siqiniswe khona kakhulu ngezinhlupho esingena phakathi kwazo. Yebo izobe ukhuluma ngoIsaya, uyokhuluma ngoIsrayeli. But lamhlanje lathi siyakukhangela bana phakathi kwenkathazo esihlangana lazo kule nduduzo kumele siyithole maqondana lezi inhlupho esiphakathi kwazo kakhulu ngokunanzelela okuza kwaMesaya. Kulo ndoda okuthiwa nguShoyiki ngemva kweWorld War II kuthiwa impi iphakathi, undoda lo waba lethuba lokuthi ayethola indawo yokuqatsha. Naw lapha ayeqatshe khona ehlathini kwasokuhanjwa kuphosa amaphepha umfundisi uDube akuveza ukuthi khona sokulenkululeko. Kodwa kuthiwa wathi ethola lamaphepha uShoyiki kazange akholwe ukuthi kuliqiniso ukuthi inkululeko isikhona. Wacabanga ukuthi funa leli ngelinye iqhinga lokuthi bambambe kuhle. Njengendoda eyayithembekile kwezempi yathi khona mina kangisoze ngithengise ilizwe lakithi. Kulengozi bani mfundisi Dube engaba khona ekuthini thina njengabantwana bakaNkulunkulu nxa siphiwe ulwazi singalwamkeli? Siyabonga bafundisi labalaleli. Kulengozi enkulu kakhulu ukubana ulwazi luambuliwe lwafinyelela emuntwini udelele kumbe weyise. Ngoba lo ndoda uhlala iminyaka eminingi kangaka ngenxa yokuphikisa ulwazi. Esebonile ukuthi uphambanisile kodwa ke wayesechitha isikhathi eside. Bathi bona ukudelela ulwazi lokungakholwa ugcina usiba nguwe ohlukuluzekayo. Kuthiwa is cost to you ngenxa ukuthi uyekelile ulwazi olufaneleyo. uNkulunkulu ke ufuna ukusinika lapha ukusifundo sokuthi
nxa esambulela ukuthi kulokududuzeka yes phakathi kwempi njengalondoda kodwa uJesu sechayile phela ukuthi hayi sokukhululwa abantu wozani sindisweni. Yazi enye into endithathekisayo ukuthi kuthiwa khona undoda loNdlovu wahlala egangeni for 27 years ehlupheka ehlukuluzeka ephila nzima umfundisi uMlilo kanti abantu kudala bekhululiwe. Nxa umfundisi uDube ekhuluma ngiyacabanga ukuthi thina sikhululiwe emandleni esono ngokulenga kukaJesu emthini waseCalvary wahlawula inhlawulo yani yeziphambeko zethu. Kungenzeka omunye aqhubeke ephila phakathi kobunzima kanti sikhululiwe mfokaNdlovu. Uyizwa njani indaba le? Iqiniso likunika ithemba nxa sikhangelane la kusasa. So undoda lo kubeni kwazi ikusasa kumnika ithemba njalo lalokho akuzwileyo kumele kubambisise ephile ngakho. Kusho ukuthi la ngamazwi enduduzo. Mfundisi uMlilo sicela lisifundele uIsaiah chapter 40 iverse ngelika 1 lo 2. Duduzani nibaduduze abantu bami utsho uNkulunkulu wenu. Evesini ka2 qungani iJerusalema isibindi nimemeze kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile nokuthi buhlanguliwe ububi balo ngokuba lamngelisiwe esandleni sikaJehova ngokuphindiweyo ngazo zonke izono zalo. Nxa sikhangele amazwi kaIsaiah 40 iverse ngelika 1 bafundisi. Yes. Ngithande ilizwi elithi khona ukulwa kwalo sokuphelile. Amazwi lawa aletha themba bani kuJuda mfokaNdlovu? Angaletha themba bani futhi lakithi njengabantwana bakaNkulunkulu lamhlanje? Well, ibhuku likaIsaiah sihlangana lo sahluko sokuqala kusiya kwisahluko sika 39 kuyizixwayiso uNkulunkulu exwayisa isizwe sakwaIsrayeli. Then usahluko ngo40 lapho sifunde khona kade sifundelwa ngumfundisi uMlilo. Sithola amazwi ethemba lokubana phakathi kwezehlakalo ezimbi there is hope kulethemba ngoba kuthiwa abantwana bakwaIsrayeli baye kugqilini bathunjwa la ngale kulesani isahluko sifundile ngeAsiriya safunda ngamanye amakhosi ebuya ezohlasela uIsrayeli ehlasela lezinye izizwe leBhabhiloni la yezizohlasela kodwa kusahluko ngo40 kusiya phambili sizwa amazwi ethemba ukuthi lanxa lingahamba ebugqilini insali iza kubuyela eJerusalem. Ngangithi insali mina ilokho kusalayo yi-remainder lingaba lezinto lizehlukanisa emaquleni amabili bese kusiba lo mandawo nguyosala eyinsali. So kulabantu abasala bengabambelelanga emandleni aseBhabhiloni kodwa bebambelela emandleni akaNkulunkulu. Laba abantu baba yinsali baza kubuyela ngaphi? eJerusalema. Baza kubuyela eJerusalema. Then okunye okwesibili sivezelwa ngekusasa. So uNkulunkulu ududuza abantu bakhe phakathi kosizi phakathi kwezehlakalo zokuthunjwa uthi hayi ikusasa yenu ingcono kakhulu zuzani ithemba ikusasa yenu ifuture ikusasa hayi ingcono kakhulu ngoba lo Mesiya futhi uza kuza. Sibona lapha nesifundweni ukuza kukaMesiya sikuthenjiswa ukuthi ukuza kukaMesiya kuzaletha intokozo emangalisayo ebantwini because uMesiya nguJohane chapter 1 iverse ngelika 4 ithi yena uMesiya uza kuba inyama aphile phakathi kwabantu abantu bamboni. So khonokho lakho kuletha induduzo ebantwini ekubeni kwazi ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe uza kwehla abuye aphile phakathi kwethu. Singakhangela amazwi la abafundisi afika phakathi kwesizwe sakoJuda bese kuthunjweni eBhabhiloni bephakathi kokuhlupheka lokuhlukuluzeka. Izethembiso zeBhayibheli mfundisi uMlilo ukuthi inhlupho esiphila phakathi kwazo ziza kuphela kwelinye ilanga
zisinika themba bani njengabantwana bakaNkulunkulu ikakhulu phakathi kona lumumo esikiwo lamhla sikhuluma ngabo COVID, sikhuluma ukuswelakala kwemisebenzi, imkhonomi elumelayo. Zisinika themba bani izethembiso lezi zeBhayibheli zokuthi inhlupho esidlula phakathi kwazo ziza kuphela? Siyabonga. Ukungabi lethemba kuyingozi kakhulu. Abantu abaningi abagcina besanganiseka ingqondo kangithi ukuthi yibo bonke. Kodwa abaningi bangikhona kuqala ngokulahlekelwa lithemba. Ungavilahlekelwa lithemba uyalimala kakhulu. So uJehova usinika linduduzo ukubana sibe lethemba siqine kuye. Yes. Ukuza kwenkosi kuzasiqedela ukufa. Abafileyo baza kuvuka siphinde sihlale. Lithemba lona lelo. Imagine isithandwa sakho uma usikhangele silele ebhokisini lapha. Usazula namhlanje sihlukana. Kungabi lelizwe ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo. Uyalimala ukumangalisayo. Abantu abaningi okubenza bakhale kodwa babuye bazithinte baqine futhi emva kokulahlekelwa ukuthi balethemba ukuthi ekuzeni kwenkosi siyabuya sihlanganiswe njalo. Imagine ukugula konke sihlangana nakho, ukuhlupheka konke sihlangana nakho. Kwenza ukuthi umuntu aqiniswe kwazi ukuthi hayi kukhona ithemba lokukhululeka phakathi kwezinhlupho zonke oziqambileyo ekuzeni njani kwenkosi. Kungaba yingozi ukuthi leli themba esifunda ngalo njalo uDube eke watsho abantu bengalaleli ilizwi kaNkulunkulu. Ungayeke libona ulandela ilizwi kaNkulunkulu asalungela themba kulapho limala khona ngamandla. Otherwise ilizwi kaJehova lithembisa inkululeko emangalisayo. Ngizakuphinda njalo ngithi inhliziyo yesifundo sale viki duduzakanani duduzani abantu bami. Yes. Mfundisi uDube uke waqaphela yini ukuthi nxa sifunda kusukela kuIsaiah chapter 1 kusiya kuIsaiah chapter 39 uAsiria uyathintwa kanengi lapha kuze kufike ka43. Kodwa nxa sokusuka kuIsaiah chapter 40 kusiyale kukhulunywa ngaye kube kanye. Kwakuletha sifundo bani kubantwana bakoJuda lethemba bani khona lokhu ukuthi khona kusukela ku chapter 40 kusiyale akusakhulunywa ngoAsiria funa kungaba lezifundo thize ezingasiphathisa lathi lapha? Kunjalo balaleli lathi silapha inkosi ilethi isifundo ukuthi duduzana abantu bami. Ngezathu sokuthi uNkulunkulu usefuna ukutshengisa ukuthi amandla wami engalithembisa wona asesebenza ukuthi ngilibuyisele ngapi elizweni lakini. Isifundo sithola ukuthi uSiria lo obelokhu ekhulunywa lo Asiria lo umlimi uthi hayi amandla akhe sephela. Ukhulunywa kanye ngoba sokuqediswa kwamandla okusebenza. Sokusiza ubukhona bukaNkulunkulu ebantwaneni bakhe abesebuyisela umbuso lokuhlaliseka kwabantu bakhe. Kithi sifunda ukuthi yes phakathi kwezinhlupho siyadubeka ngemikhuhlane ekhona silezinswelo kodwa uJesu weza wathi semphakathi wenu lingasesabi ikusasa silesiqiniselo. Ukududuzeka kwethu ukuthi silaye phakathi kwethu onguye sibisela ekumpilweni eyasukayo ngenxa kasila sizathu sokubabaza amandla esitha thina sikwazi ukuthi okithi osohlangothini lwethu lamandla kulalo njani osihlukuluzayo. Mfundisi umlilo sizacela lisifundele futhi njalo uIsaiah chapter 40 ivesi ngelika 3 siya ku 5. Izwi liyamemeza lithi luyisani inhlani indlela kaJehova nihlelembe oqwathuleni umgwaqo kaNkulunkulu wethu. Ngifundele 5. Siya ku 5. Zonke izigodi ziyakuphakanyiswa, zonke izintaba namaqhuma kuyakwehliswa, amagebhugebhu ayakuhlelenjwa, nemigonxogonxi iyakuba yithafa. Inkazimulo kaJehova iyakubonakaliswa, yonke inyama ikubone kanye kanye ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Namsindaba
Niyakwazi ukuthi ngithe ngifunda Isaiah 40 ivesi ngelika 1 usiya ku8 bafundisi. Ngase nginanzelela ekhuluma kabanzi ngokuza kukaNkulunkulu kubantu abakhe. Anti njongo kaNkulunkulu ngafunda uExodus chapter 25 ivesi ngelika 8 uthi khona kabangakhele indlu ukuze nginjani ngihlale phakathi kwabo. Isizwe sakoJuda sahlamuka ubukhona bukaNkulunkulu basuswa phakathi kwabo ngamanye amazwi. Siqiniseko bani kumbe themba bani eliza ngokuvezelwa ukuthi khona umdala wezinsuku uyeza ukuzohlala phakathi kwabo. Mfundisi Umlilo funa wena osibalele ivesi leyi sithi fahla fahla mnali. Ngingaqala ngokuthi inqase lapho ogcina khona ukuthi sithembiso bani umdala wezinsuku njani uyeza. Umbuzo engaletha futhi ngiziphendule ngokuthi nxa esiza umdala wezinsuku kumele senze malungiselelo bani. Alright. Lapha ke esikufundayo sifunda kuthwana lungisani anusakhuluma lo Israel eseBabylon lungisani izindlela zabantu izindlela zami kwakuthi njalo kwakudizwe iTempeli eJerusalem okutsho ukuthi lo Jehova wayengasekho phakathi kwabantu bakhe. Ngibona uJehova la ethunjwe labantu bakhe eBabylon. But nxa sokumele uJehova abuyele futhi endaweni yakhe weIsrael njengenkosi yethu sokumele kulungiswe yini indlela. Nxa singakhangela ngendlela ngengqondo yomuntu seke ngafika kweIsrael ayisizintaba lezana angathi babayathala ngapha amakatapila konke bangakulungisa. uJehova wayengakhulumi kuIsrael kakhulumi ngendlela izintaba physical. Ukhuluma ngokukholwa indlela yakomoya. Ukhuluma ngokushiya lokufulathela yini izono. Amalungiselelo okuba inkosi bekhona ukuthi sichiye izindlela zonke ezimbi. By the way, incwadi yasivezela ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu bungahlangana lesoni kuba umlilo oqothulayo. Ngakho kuze inkosi ime phakathi kwabantu bayo asilungiseni indlela zethu sisishiye izono sifulathele izono amagodi wonke esono izintaba zonke zesono kazisuswe ukuze uNkulunkulu kanjani. Yes, yikho uJohane phela ahlathi futhi elungisela indlela ukuza kwenkosi yethu Jesu Kristu. Wamemezela futhi into enjani efananayo. Uyakhotha uIsaya khona. Meze into efananayo ukuthi ulungisela ulilizwe limemeza enhlani ukudimana kulungiswe yini indlela. So bathandekayo ngiza kuchallenge futhi sonke njengezihlobo labangane uJesu uyeza masinyane. uJesu esiza masinyane kumele sonke silungiseni indlela yethu yokulunga indlela yethu ukuchiya isono yokuqondisa ongaqondanga empilweni zethu ukuze siye kuhlala kunye naye. Amen. Like laqaphela abafundisi ukuthi nxa kuza kwenziwa i-presidential parade abantu yibo abalungisa indlela. Imigwaqo ilungiswe sama ukuthi be smooth sivala ama-potholes angaba khona emgwaqweni. Kasithi khona umongameli uza enasti lapha ku-graduation kuyalungiswa lapha zahamba khona sibe leqiniso ukuthi konke kumi njani ngomumo. Uke waqaphela Ndlovu ukuthi nxa kukhulunywa ngokulungiswa kwendlela lapha kusizwe sakoJuda kukhanya ngathi olungisayo kumbe oncedisa ukulungisisa indlela lapha nguNkulunkulu. Ukuthi sibone uNkulunkulu elungisa indlela uletha nduduzo bani kubantu abakhe? I think umbuzo lo usiletha ekuthini uNkulunkulu usiduduza njani. Induduzo kaNkulunkulu ifika njani ebantwini. Induduzo kaNkulunkulu mele ifinyelele isizwe, mele ifinyelele abantu bonke. Ngakho ke kuqhakathekile ukuthi ekufinyeleleni kube lendlela elungisiweyo ukuze induduzo njani ifike kuhle. Ngoba uNkulunkulu enguNkulunkulu siyatshelwa lapha ku Isaiah chapter
nguchapter ngu-40 verse ngelika 3 lo 5 efundwe ngumfundisi ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi ubukhona bakhe ubonakale ezimpilweni zabantu. Induduzo kaNkulunkulu ifuna ukuthi iphile phakathi kwabantu, lokhu kube sobala ekuhambeni lasekwenzeni abantu nxa bephila. Okwesibili okubalulekileyo esifundweni ukuthi ilizwi likaNkulunkulu nxa siligcina, silenza, silizwa, siliphila, liba yinduduzo emangalisayo ezimpilweni zethu. So le indlela nxa isikhona ilizwi lezimilo zethu, lezimpilo zethu zisinika ithemba elimangalisayo lokukhululwa phakathi kokuhlupheka, lokukhululwa phakathi kokwehluleka. Siyavezelwa futhi lo Johane umbhaphathizi. uJohane umbhaphathizi sihlangana laye ephendla indlela, ehamba phambili ukuze uMesaya nxa esiza ethole indlela injani ilungisiwe. So lisiko lamaJuda leli elokuthi nxa kusiza umuntu omkhulu indlela kumele ilunge. Even ukuza kukaNkulunkulu okokuqala sibona kulungiswa indlela, ukuza kukaNkulunkulu okwesibili sikulindeleyo indlela futhi layo kumele yenze njani ilungiswe. Ngamafitshane ngigame lapho umtopia angeke azitshintshe umbala wakhe. Isoni singeke sasiqondisa phezu kwalokho okutshiwo nguNdlovu ukulungiswa kwendlela. Umalungisa futhi omkhulu nguye uNkulunkulu ngokwakhe. Ukuza kwaJesu Kristu lapha emhlabeni weza bona asilungise futhi indlela bona singenelise bona sibe sebukholeni bakhe. Njalo sechilo thina ngokwethu njalo ngithi wathi mina uIsrael wayengeke agebha izintaba alungise, kodwa uNkulunkulu ofana naye uthi lungisani izindlela ongeyosilungisa osinika amandla bona senjani silungise ngenye indlela. Nxa sina asiphendukeni ngamandla akho awukwazi ukuphenduka ngaphambi uzichaye ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu. Nguye oza kulungisela amagombi empilo yakho, amagombi empilo yakho ayalunga ukuqondiswa nguye uNkulunkulu ngokwakhe. uNdlovu mfundisi uDube ukhuluma ngokuthi uJesu yeza futhi uyeza masinyane. Nxa sikhuluma ngendaba yokulungisa indlela zethu, yiziphi indlela ezingasincedisa ukulungisa indlela zethu? Ufuna omunye olaleleyo ngabe lokho esizwa kuthiwa khona lungisa indlela. Kulezinto yini okudingeka ukuthi umuntu azenze ukuthi singathi hayi okunye ongasincedisa ukulungisa indlela yokwenza lokhu lalokhu okungaba ngasincedise kulungiseleleni kwethu kuza kwenkosi okumasinyane. Siyabonga mfundisi. Labalaleli uJesu ngokwakhe uJohane 14 verse 6 uthi ngiyindlela leqiniso. Ufuna ibale ukuthi ngiyindlela. So ukulungisa kwethu indlela yikwamukela uJesu. Ungamamukela uJesu abe sengena kwesekhupho kungayisikho okungenza ukuthi ube umntaka kaNkulunkulu. Nxa esesiza ubuya kuwe ahlalele kuwe akuthathe siye ekhaya ngoba kuyahambeka ukuthathele kuthatha. Umuntu ongala Jesu ongakhola ilizwi lakhe ukwenza ukuthi uJesu ehlule ukuthi uyangena thini ngoba kakulandlela ukuthi bangahambisana. uIsrayeli laphana kuthiwa khona kusakhiwa itabernacle uNkulunkulu wayehlala phakathi kwabo. Basebedelile umthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu wawuphakathi kwetabernacle. Umuntu wasesuka ke kwasizana indlela ukuthi uyangena njani phakathi kwabo. Njengabantu balaleli lathi sonke asilungiseni ngokwamukela uJesu silahle konke okuyizono okuphazamisa uNkulunkulu angahlala phakathi kwethu indlela iselungu uJesu asithathe siyeka. Kuhle ukukholwa ilizwi likaNkulunkulu njengalokhu umfundisi uDube sitsho. So ekwamukeleni kwethu uJesu njengenkosi lomsindisi singalibali ukuthi sihlale sifunda ilizwi. Ngoba abanye abantu bayalibala ukufunda ilizwi. Liyazi ukuthi bafundisi siphakathi komumo nalo abantu bengenelisi ukuye church. Nxa ubungumuntu lwana ukuthi wena ilizwi uqaphela ukuthi uza kuyalifundelwa ngomfundisi umlilo wechurch kuba nzima. So kasibeni lethuba lokuthi sinjani sizifundele ilizwi uNkulunkulu akhulumisane lathi akhulume kithi ngendlela ephakeme.
Ungafunda uIsaiah chapter 40 ivesi ngelika9 ngelika9 usiya ku11 mfoka Ndlovu. Sibona kumenyezelwa indaba ezinhle lapha. Nxa kumenyezelwa indaba ezinhle sibona kuphatheka abantu abanjengabo Ana labantu abanjengabo Simeon. Sifundo bani esingasifumana laphana njengabantwana bakaThixo lamuhla ukubona o-Ana labo Simeon anti laba ngobaba labo mama bephatheka ekumemezeleni indaba ezinhle lezi akusithi fahla fahla. Sibona kulokuhlanganyela kwabantu besifazana labantu besilisa ekuhambiseni ivangeli. Induduzo eveli khona njalo sesizwile lapho ukuthi indlela layo kumele ilungiswe. Indlela leyi kayihanjwa ngabantu besilisa kuphela, ihanjwa futhi la ngabantu besifazana. Ngakho ke sokusiza ke iziyoni bisimemezela kumbe bisisivezela uNkulunkulu ithi nangu uNkulunkulu, here is God, nangu Kristu la. Ngezinye indlela indlela le kumele ihambise indaba ezinhle, ihambise udaba oluhle esingathi yi-good news ngesikhiwa, indaba ezinhle. Indaba ezinhle kumele zisakazwe njengengoma esijayele ukuyihlabela ethi makusakazwe indaba ezinhle ezizweni zonke, abantu bazwe indaba ezinhle. Indaba lezi ezinhle ziyakhulula njalo indaba ezinhle ziyasindisa. Indaba ezinhle lezi ezifakazwayo uSimeoni uthiwa uJesu enikelwe ethempelini, uSimeoni wathi here is the comfort of Israel, the consolation of, wathi nansi induduzo kaIsrayeli. Ngezinye indlela uJesu Kristu singamfakaza ebantwini, singachumayeza abanye abantu ilizwi lathi silivumele liphile phakathi kwethu. Ubukhona bukaNkulunkulu sikuvumele kuphile phakathi kwethu, kuba yinduduzo, kuba yiconsolation ezinhlizweni zethu. Mina ngifunde ukuthi Johannes esechilo ukuthi ukufakaza indaba ezinhle ayisiwabo umfundisi umlilo kuphela. Nxa Johannes uNdlovu esechilo omama bayabaliswa lapha. So ngokwabantu njani bonke kumele bamemeze indaba ezinjani ezinhle. Zinhle ngayiphi indlela endaba. Sesikhulume ngakho ukuthi abantu bephakathi kokuhlupheka, bephakathi kobunzima. Ngaso siza udaba lenkululeko izindaba ezinjani ezinhle zonezo. uJesu uyuzile emhlabeni njengendaba ezinhle, wasifela eCalvary njengendaba ezinhle wana sisindiswe ngaye. Ipoint engikuyo kakhulu ukuthi hayi omama labo baba, abantwana lamajaha uma samkele ilizwi kaNkulunkulu bazwisisa ngenkululeko, baphethe indaba ezinhle kumele bayisakaze izwi ngabantu abaningi. Singafunda uIsaiah chapter 40 sifunda uvesi ngu18 lo27 sicela lesifundele wona mfundisi umlilo. Niyakumfumanisa uNkulunkulu nobani? Niyakumfanisa uNkulunkulu nobani? Nimlinganise namuphi umfanekiso na? Yisithombe yini esibunjiwe? Yisisebenzi siyanamekwa ngegolide ngomkhandi, sincibilikisiwe emakataneni esiliva na? Ndoba ndo 27. Yes. Right, siya ku 27 la. Usholoni wena Jakobe, ukhulumelani wena Israeli ukuthi indlela yami isithekile kuJehova. Ilungelo lami lidlulile kuNkulunkulu wami na? Singakhangela indlela uNkulunkulu avezwe ngayo. Ikakhulu evumela isizwe sakoJuda ukuthi ke sithunjwe yizizwe ezinjengabo Assyria labo Babylon. Bayehlala khona lekuthunjweni. uNkulunkulu khanya ngathi
ubachaya ngoswazi abantu abakhe ingani uNkulunkulu lokucuka abanye bathi khona ungafunda iOld Testament vele uNkulunkulu uvezwe njengoNkulunkulu lolaka ongelasihawu ongelasihle singamzwisisa njani mfundisi umlilo uNkulunkulu njengoNkulunkulu lamandla lesihawu phakathi komumo njengalo yazi ukuthi nxa singakhuluma ngamandla kaNkulunkulu lamuhla kubonakala sangathi isitha siyanqoba ikakhulu ngemkhuhlane yona lenjengako COVID-19 ehlukuluze izimuli ngitsho labafundisi izinceku zenkosi zilalile singamzwisisa njani uNkulunkulu emumeni onje njengoNkulunkulu lesihawu olamandla futhi njalo siyabonga okwatsho uNdlovu ukuthi incwadi kaYesaya usuzela chapter 1 saku 39 ngoIsrayeli lezijeziso lakho konke ahlangana lakho wasesitsho ke ukuthi uNkulunkulu ukhuluma noIsaya ekhuluma through uIsaya ngoIsrayeli ukuthi ngenxa yokuhlamuka kwakhe uNkulunkulu uzawugcina ngena ngaphansi kobugqili bama-Assyrians ayekhulwa kulabo bantu sikhangela lapha kuJuda kathesi nxa sesikhangela-ke uNkulunkulu olomusa lesihawu ulomusa lesihawu ngoba sizingenisile thina phakathi kodaka yabona indaba sizingese phakathi kodaka sasasa singaselathemba singakwazi siyabuyela kanjani emuva njengemvu yendaba elendaba endodana olahleko zawana yes kulendodana olahleko imali sinjalo silahlekile phambi kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu asikhangele asizwele ngoba singabantu bakhe ukwatsho kuvikela iphelileyo ukuthi ukubeza kaNkulunkulu ukuphuza kaNkulunkulu ukuthi uyabekezela engafundanga ukuthi umuntu kanjani kubhubhela munye so uNkulunkulu lesihawu esobona asenyule odakeni elesihawu futhi ulamandla ukuthi asikhuphe ebunzimeni ukuthi lesisahluko lesi sifunda uNkulunkulu ehlanganisa isihawu ehlanganisa lamandla okhipha abantu baNkulunkulu umusa wakhe khona lo usuba induduzo ebantu bakaNkulunkulu okwazi ukuthi uNkulunkulu lesihawu uyasizwela kumele kusiqinise sonke ibe sikhuluma ngokuthi from verse 3 kusiya verse ka8 ibe siveza ubukhona ipermanence kaNkulunkulu inkazimulo lobukhona kaNkulunkulu maqondana lo muntu onjani obuthakathaka sibuthakathaka thina ngokwethu kodwa uNkulunkulu obukhoneni bakhe uyasiqinisa usekhuluma ukuthi natshelela abantu bami ukuthi kuza kuze uNkulunkulu kuzabala lokho lokhana uvese nga8 esike safunda ngayo lapha iyasiveza ukuthi amazwi kaNkulunkulu kaweli phansi umuntu unjengotshani engabhubha umuntu uyabhubha uyadlula kodwa okukhuluma uNkulunkulu kunjani awuweli phansi ngoba uNkulunkulu lesihawu uNkulunkulu uyasithanda ngindlela ngathi mina kubalaleli bonke bathandekayo singaba phakathi kobunzima singafelwa singaba phakathi kokudideka ngecorona ngaba konke sihlangana lakho empilweni kodwa ngicela sazi bana isihawu sikaJehova uPaul ukhuluma ngaso kuRoma 2 verse 4 hayi siyasidonsela kuphendukeni ngoba uNkulunkulu uyasithanda okumangalisayo uyasizwela okwethu kasiziphosele ezandleni zakhe sakufumana umusa lamandla bona sime laye ebunzimeni umfundisi umlilo Ndlovu ukhulume ngobukhona bukaNkulunkulu phakathi kwabantu abakhe sihawubani esisibona sivezwa ngoNkulunkulu othi lanxa siphakathi kobunzima angasitshisi sodwa njengabantu abakhe uNkulunkulu is powerful owenza sithi ulamandla amangalisayo ukuthi uNkulunkulu wadala izinto zonke ulamandla okudala okwenza izinto zibe khona amandla akhona now kobanye uNkulunkulu abakhona baxeganiswa ngamandla yezwa abantu bebaxeganiswa ukuthi hayi
usinyebenyebe le elupane ngahlangana lenyanga enkulu uthiwa ngusinyebenyebe uvundula abantu la usinyebenyebe awulamandla ukwedlula uholokoto umanyango so bebabaxeganisa ikanti kubo bonke onkulunkulu abakhona emhlabeni unkulunkulu lamandla unkulunkulu wadala izulu lomhlaba ngakho ke phakathi kweziphithiphithi kubalulekile kuqhakathekile ukuthi njengabantu sinanzelele ukuthi sikhonza unkulunkulu lamandla njalo kalamandla kuphela ulomusa ulesihawu ulesineke uIsrayeli uyaphambuka kuze kuthi ayebuqilini kodwa uNkulunkulu lomusa uyamxolela uyamthethelela uba uIsrayeli athi insali iza njani iza kubuyela so ngakho ke kumele uIsaiah lapha ubabaza amandla kaNkulunkulu ubabaza lesihawu lesineke sikaNkulunkulu lathi asibhekeni emandleni kaNkulunkulu asilisayo angasihlenga phakathi kokwehluleka phakathi kobuthakathaka phakathi kokugula phakathi kwenswelo uNkulunkulu lokhe nguNkulunkulu lesihawu ezimpilweni zethu uIsrayeli bafundisi uJuda simbona ehamba loNkulunkulu uNkulunkulu amthungamele kuhlahlamo kuJuda akakhonza izithombe khanya ngathi indaba yokukhonza izithombe vele kuJuda loIsrayeli bekuyinto yabo bekuluhlupho lwabo olukhulu uhlupho lokukhonza izithombe luyini vele mfundisi uDube siyabonga mfundisi balaleli lapha kuzike khona ukubona ukuthi uNkulunkulu kuyini kwakumcunule ebandeni lakhe lakwaIsrayeli lathi singamcunula uhlupho lokukhonza izithombe ukuthi luyabulala ubudlalo bakho loNkulunkulu wakho ungaqalisa kuba lenyinto eba lamandla uyilinganisele uNkulunkulu esitha ubukhona bukaNkulunkulu sumsusile umlimi so wena suzenze uNkulunkulu besithethe into yathatha indawo so uNkulunkulu uthi ngiyazonda izithombe yikho ethi umthetho wokuqala ungabi labanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho kuyabulala ubudlelwano bakho loNkulunkulu buyasusa uNkulunkulu uthi ngumdali kuwe uNkulunkulu ke wayekhala ngoIsrayeli ukuthi wayethanda izithombe uyakhuluma kuJeremiya 3 lapha verse 6 no 9 ukuthi yena baze basuka bathanda izithombe kwaba njengokufeba njengomuntu ochiya indlu yakhe siya kwenye sichiya uNkulunkulu ongumkethu ongumdali wethu sisiya komunye umuntu sithi kabe nguye ubaba wethu balaleli lathi silapha asifundeni ukuthi uNkulunkulu uthi ekukhonzeni yena kakulenye into emini phakathi kwakhe laye lathi thina kumele sazi uNkulunkulu kuphela nguye oyindlela phela yokukholwa leqiniso lokuphila izithombe ziyabulala ukuba ngumdali wakho uNkulunkulu ziyadiliza ubudlalo bethu laye ziyakhupha uthando lwethu lesiphambano kuye okunye ngufunda ukuthi izithombe zikhupha ubukhona bukaNkulunkulu ugcine ngasekho yikho ufice emhlabeni kuyakhonza imbuzi khonza inkomo khonza umuntu khonza intambo ngenxa ukuthi uNkulunkulu simeyisile uDuteronomy lapha ngo4 verse 15 kusiya ku19 uthi linganiselani lingeza ngifana lani uNkulunkulu phezulu kwento zonke yonke into yadalwa uNkulunkulu nguyomdalo mele simkhonza mfundisi umlilo uDube nxa ekhuluma ngokubekwa kwembuzi lenkomo zikhonzwe kube njani kube ngokhulu awucabangi mina ukuthi indaba yokukhonzwa kwezithombe leyi yinto yabo Israyeli lani elaphila izolo kambe thina esiphila lamuhla singaba lezithombe yini esizikhonzayo uDube wenze kwabasobala ukuthi yena yonke into oyibeka uyithande phambi kokuthanda lokho kuNkulunkulu igcina isizithombe empilweni yakho ngike ngathi uzanaza ukuthi imali asiyonto embi ungaya kwencwadi kaMchumayeli yathi imali iyisivikelo siyaqoka ngenxa yemali siyafundisa abantwana ngenxa yemali kodwa ungayithanda ukwedlula uthando lwakho kuJehova iba isithixo omunye umuntu wazathana isithixo sikhulisa lezi insuku uthi se-Trinity entsha silo uNkulunkulu ubaba noNkulunkulu indodana lo uNkulunkulu idola
ukuthanda wedlulise kukwenza uzobulale abantu uyeza abantu befunda into eziningi abantu ababuleleneyo ngalokho afana ingqondo yakho isikhona phana ayisiyo mali yodwa ngaba isithombe silengozi ezehlukeneyo ngitsho mina even lesuit yakho ungayithanda kakhulu kwedlula lokho ngaba isithombe iba yisithombe iba yisithombe kuwe so kulengozi khona uduwe futhi kwenze kwabasobala ukuthi into oyithandileyo wayibeka phambi kaNkulunkulu ikwenza isuse uNkulunkulu ngaphi engqondweni zakho ikwenze weyise engqondweni zakho well ngengathi kuyizolo lokuthangi ngiyadinga amagambutsi ami ngathi lokumfana engihlala lakho endlini laphana okungumzukulu sekuwachayile yakutshela kwabhaqa segcwele udaka ngizwe ngani kundelelile manje esintwini siyasale ukuthi yena umgano kababa udlele umuntu wonke thola umntwana sedlele umgano ka ubaba uzizwa sengani usedelelekile lapha ekhaya ngoba usuthethe umgano wakhe okuzama ukufaka into phambi kaNkulunkulu usiqhakathekisa kweNkulunkulu ikumdela uNkulunkulu futhi uthi ngithi balaleli kasibuyeleni kuNkulunkulu bathandekayo asimthandeni uNkulunkulu sihlobo zami ezithandekayo ukususa amehlo ethu kuNkulunkulu silalele izithixo eziningi sekulimaze ubudlelwano hathi phakathi kaNkulunkulu lomuntu kuphela ubudlelwano phakathi kwami lezihlobo zami kunabantu abazondanayo emakhaya abo njalo umuntu lomfo abazondana ngoba omunye wabuza esinye isithixo sadingela lo muntu okuloyayo uzothiwa abantu ukuganyulwe ngehloka ngenxa asiyebuzana uNkulunkulu bathandekayo singama kuNkulunkulu into zonke lobudlelwano bonke buza kuqina yikho engakutsho kithi njengabalaleli asini kuNkulunkulu uNkulunkulu uyala ukukhonzwa via izithixo abantwana bakwaIsrayeli bayenza isithixo sethole uNkulunkulu wadala ikanti namhlanje ungani kubulokho kusiba kunengi abantu bafuna ukukhonza uNkulunkulu besedlula ezithombeni besedlula kwezinye izinto kwehlisa uNkulunkulu singaboni ubungcithi bakho uNkulunkulu kumfaka esigabeni esiphansi kakhulu kuze kuthi nxa uNkulunkulu lo oyisithixo kuthiwa yena uhlala mebhisithi uhlala kwelinye ilizwe kuthi ukuthi kanye ngomnyaka abantu kuyakumele bahambe khonale bayebona uNkulunkulu wabo bakhonzele uNkulunkulu wabo ikanti ukuchasisile umlilo ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu okhona indawo yonke izikhathi zonke sengathi singabona ukuthi kuqhakathekile njani ukukhonza uNkulunkulu ophilayo siyabonga usambulo ngo13 lo14 labo baveza ukuthi ekucineni kwakho konke kulomahluko ebantwini abakhonza uThixo labangakhonza uThixo kasiduduzekeni bantwana benkosi ngelizwi likaThixo elisakhayo elisiqinisayo izikhathi zonke mfundisi umlilo sicela lisikhulekele mina asigobena amakhanda sipende umthandazo Baba wethu othandekayo osezulwini lapha emhlabeni siyabonga Nkosi ngamafitshane okukhangela lesi sifundo lanxa singasiqedanga konke okumethwe yiso kodwa esikuzwayo kakhulu Nkosi ilizwi elisiqinisayo ilizwi elisiduduzayo lonyaka abanye bachiwe ngomkabo abanye bachiwe ngabantu ababo abanye balahlekelwe imisebenzi kunengi okusihlukuzayo okusehleleyo kodwa siyabonga Nkosi ukwazi ukuthi wena uyeza masinyane ukuza kwakho kuyinduduzo enkulu emangalisayo ngoba mhlazana uza uqhamuka ngamafu abafileyo bekholwa baza kuvuka emathuneni indlala nabo corona abasihlukuluza sichala uvalo ngakhwehlela kancane sengisethuka konke lokho Nkosi kuza kwedlula siyabonga Nkosi ngothando lwakho lumangalisayo siyabonga Nkosi ngesihawu sakho esimangalisayo siqiniseke Nkosi silindele lo suku lakho luzayo
sengalesi sifundo esisifunde namhlanje singavusela ithemba kwabaningi egameni lakho ngiyakhuleka amen Amen.